Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Mire mangle saydime peynalen prelalen ümmeti e peygambereskor sallallahu alaihi ve sellem ve alaihi. Mangava ko akava momenti te vakiraftu min yek stučka taro yek bud penjarto peygamberi o Lukmani alaihi selam. Tu men janena deka ko Kur'an azimushani duri isi leskirida sura Lukman. Ovi nemanush kova sosinele temno liko te vakera temno teni, temno vudjuti, kalo. Aba ne bučorano. Tagyar sluginala sine ke barvale manušeski. Jakva barvalo manušik dive vakrialeski ja Lukman. Lea kale bakre. Te čina kale bakre hem ana mange o najšužo mas taro akva bakro kova so tu kabirinele. Lela o Lukmani alaihi selam e bakre. Çingale ki tepsiya nelaleske o kalbi e bakreskoro te i čip e bakreskri. Akava o barvalo manuš kada dekla vakerja Lukman. Sanjar mange vakerja to akava. Me misinju tuka ne mange nešto šužo maskova su nanele kokala, maskova su i talo fino hajbaske. A navakila tu sanjar mange kalbi hem angel mange čip. Ništo vakerja, majna kalabuk. Le vakerja panda ek bakro, hajde čin panda yek puti, ana mange biri mange o najšužo mastaro bakro halapes mange. Akava Lukmani, lel tuito bakro čineleske, isto ki tepsija neleske kalve, hem čip e bakreskri. Akena kava, o barvalo manuš, so sluginala sineleske o Lukmani, vakerja Lukman, so значинела кава то манге дуито пути, а не манге кисто бути, дуй бакре чинган, а не манге сто калбием чим. Сои бути. И Лукмани vakerja. Ей vakerja. Ако е бакрескро калби, хеми чип си не чисто, о мазда ковелескор чисто. Ако калби на си не чисто, hemi čip e bakreskri celo mas oleskoro na nečisto. Koja pouka? Samo mudrost. A sarčačeda o Hazreti Lukmani alaihi selam sine yek bud mudro peykamberi kopiro vakti. Kada šungja akava barvalo manuš oleskoro mudrost so o vakerja taro akava bukja so angjaleske oslobodin gjale taristuga oslobodin gjale, he vakerja, tu sia mudro, tu naštjakate como vatani kereavoti. I agar mu kljale o Lukmani. Tara dva momenti o Lukmani počinjate živinel, hem uvek i kerala sine bud mudra dersija. Sekogaš kajte džal sine o Lukmani ko gav, ko kurke, ko diza. Uvek sine okolo leste manuša, hem uvek mangena sine tešunel oleskoro mudrost. Znači, so mangela te vakerala kaja pouka, sodela me na kaja stučka jek pouka je godi, mangela te vakerala menge, ako ko jek manuš o kalbi nasineleskoro čisto, emi čip nasineleske čisto, ov insani našćovo. O Resuli sallallahu alaihi ve sellem ve alaihi vakerja, ko manuši sjamen duj bukja su ingarena men jako dženeti, jako dženemi. Pučle Resule, ja Resule, kolaj te radila bukja? O kalbi e manušeskoro, te i čip e manušeskri. I čip e manušeskri ingarela hem ko dženeti, hem ko dženemi. Isto kalbi Andres so i sile ingarela ko dženeti ili ko dženemi. Ove sa ste so šungenman, o Allah te kunkel po rahmeti taj ponuri ko tumare kera, tarakel tumare čaven tumare porodice, hem tumen, tarasekova bilačipe. Esselamu alaikum, rahmetullahi ta'ala, ve berekatuhu.